بینندگان گرامی، این برنامه اطلاعاتی اخبار است که از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌گردد. در استودیو با شما مرجان شریف و توجه نمایید به سرخط گزارش‌ها. رعایت قاعده‌های بهداشتی راهی اساسی پیشگیری از بیماری کووید 19. در ناحیه فرخار راه‌های ماشینگرد نوسازی کرده می‌شوند. در مساحت 1.5 کیلومتر راه‌ها منفرش کرده شده. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شدند در سالهای صاحب استقلالی سند حقوقی است که در اساس آن محکوم شدگان از ادای جزا آزاد کرده می شوند. فرمان مذکور که در اساس پرینسیپ های انسان دوستانه، مهر و شفقت، غمخواری به عائله و کودکان و نورسان عملی و تطبیق کرده خواهد شد. از جانب دایره وسیع دانشمندان و روشنفکران جامعه تاجیکستان همچون عملی راهنماساز هدایت کننده به انتخاب راه درست و فضیلتمندانه رهبریت عالی مملکت ارزیابی گردید. سنه 3 اکتبر سال روان فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزای شخصانی که به محروم ساختن از آزادی محکوم شده اند به تصویب رسید که در اساس آن 378 نفر محکوم شده از ادای جزای من بعد آزاد کرده می شود. سال 1990 از وقتی به حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان و بعدا به حیث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب شدنشان در جمهوری تاجیکستان گفتن ممکن است که تا این دم تا سال 2020 زیاده از 20 سندهای عفو و بخشش گناه قبول کرده شده است. از آنها 16 سند قانون عاید به عفو شخصانی که جنایت صادر کردند، 2 قانون درباره عفو مال و ملک می باشد، 1 قانون درباره عفو شخصان خارجی که در جمهوری تاجیکستان غیر قانونی قرار دارند و این فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 3 اکتبر سال 2020 درباره شخصانی که یعنی برای جنایت‌های صادر کردن جنایت محکوم شدند. این خصوصیت خاصی دولت جمهوری تاجیکستان است که در یگان دولت دنیا از جمله دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل تا این درجه یعنی زیاده از 20 سند قبول کرده نشده است. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره بخشش جزا از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو با خصوصیت‌های خاص فرق می‌نمایند. در قانون عفو لایحه قانون عفو را نیز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با استفاده از پرینسیپ انسان دوستی به مجلس نمایندگان پیشنهاد می‌کنند و از جانب مجلس نمایندگان تصدیق کرده می‌شود و بخشش جزا باشد این صلاحیت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان می باشد و از جانب پرزیدنت با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قبول کرده می شود و مخصوصیت آن در پیش از همه می تواند در بخشش جزا تمام نمودی که شخصانی که تمام نمودی جنایت ها را تا جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین صادر کردن از جزا آزاد کرده شوند، جزای آن قسما بخشیده شود یا به جزای سبکتر تغییر داده شود و حتی در بخشش جزا می تواند جزاهای یک عمره از آزادی محروم شده اند به جزای محروم ساختن به مهلت 25 سال تغییر داده شود که این عامل‌ها در قانون عفو جمهوری تاجیکستان دیده نمی شود. این اقدام نیکبینانه رهبری دولت در بین اهل جامعه مملکت همچون عمل فضیلتمندانه و راهنمایی محکوم شدگان برای اصلاح و هدایت به زندگی آسایشته ارزیابی می‌گردد. مقصد آن است که همه شخصانی که در حیات گمراه میشوند، دست به جنایت میزنند، از روی بی‌احتیاطی یا که از با غرض آنها باید بعد این عفو یعنی یک خلاصه برآورند تا که دیگر باره به جنایت دست نزنند. و همین است که خصوصیت انسان دوستانه و بشر دوستانه یعنی دولت جمهوری تاجیکستان است که تحت سروری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عملی کرده می شود. باعث ذکر است که در سالهای استقلالی و با اقدام‌های بشردوستانه رهبریت عالی مملکت زیاده از 120,000 محکوم شده عفو گردیده از باقی مانده ادای جزا آزاد شدند. از این رو ماهیت سیاست پیشگرفته رهبریت عالی مملکت را عمیقاً درک نمودن و انتخاب کردن راهی راست در حیات وظیفه اولین درجه برای هر نفر شهروندی با آر و ناموس و خودشناس محسوب می‌یابد. زلفیه رحیم‌زاده، بهادر قربان، اخبار. رعایت قاعده‌های گیگینی باعث می‌گردد که شخص پیوسته سالم باشد و از سیرادوبی به هر گونه بیماری‌ها خود را حفظ کند. وابسته به این در زمان پنجشنبه بیماری سیرتی کووید 19 متخصصان راه اساسی پیشگیری و سیرت نشدن به این بیماری را در رعایت گیگین شخصی و جمعیتی ارزیابی می‌کنند. گزارش باباکلان امینزاده. رعایت گیگین شخصی راه اساسی پیشگیری از همه گونه بیماری سیرتی ارزیابی می‌گردد. تدبیرهای اساسی که انسان را از سیراتیابی
ба бемориҳои сироятӣ махсусан сирояти COVID-19 ҳифз менамояд доштани маълумот ба беморӣ, мунтазам шустани дастон ҳатман бо собун ва маҳлулҳои антисептикӣ, фосилаи зиёдтар аз 1 метрро нигоҳ доштан, худдорӣ кардан аз ҷойҳои серодам, безарурият даст нарасонидан ба чашмон, бинӣ, даҳон ва пӯшидани ниқоб. бемории коронавирус ё худ COVID-19 имрӯз яке аз нишонаҳое ки беморӣ дорад, нишонаи аввал пайдо шудани ҳарорати баланди зиёда аз 39-40 дараҷа, сулфаи хушк ё сулфаи намнок бо ҷудо кардани балғам, дар аксарияти маворид нафастангӣ пайдо мешаванд дар шаҳрванд, дар бемор ки ин яке аз нишонаҳои ҳамин беморӣ аст. дар дигар маворид аломатҳои ин беморӣ зиёд ҳастанд. дар баъзе беморҳо пайдо мешавад яъне ки гум шудани мазза ё бӯй, дар баъзе бемориҳо яъне ки дард дар мавқеи шикам. таҳкими иқтидори иммунитетии бадан низ боис мегардад ки ҳама гуна бемориҳои сироятӣ барои инсон бехатар бошад. аз ин рӯ ғизои солим низ аз бахшҳои марбут ба тақвияти нерӯи имунии бадан мебошад. ба нафароне ки бемории COVID-19-ро пушти сар карданд, тавсия медиҳам ҳамчун корманди соҳаи тандурустӣ ки ин беморӣ мебошад ки яъне ки оризаи худро то як вақти муайян дар бадани инсон боз мемонад. яъне ки нафаре ки гирифтори бемории COVID-19 шуд, ҳатман иллат меёбад шуши бемор, шуши шаҳрванд. барои пурра барқарор шудани шуши бемор ҳатман муҳлати муайян лозим аст. ман тавсия медиҳам ҳамчун корманди соҳаи тандурустӣ ки дар мавриди бемории ковид пушти сар кардан ҳатман бояд аз муҳлати 3 то 6 моҳ бояд одам аз нӯшидани яъне ки обҳои хунук, яхмосҳо, гаштугузор кардан дар ҷойҳои хунук, истифода бурдан яъне ки дар оббозӣ кардан, яъне ки дар оби хунук қатъиян худдорӣ намоянд. ва дигар тавсия ин ки бояд доим ғизоҳои яъне ки хӯрокҳои серғизо, меваву сабзавоте ки аз витаминҳо бояд истифода баранд. аз ин рӯ бояд ҳар як шахс маърифати баланди риояи қоидаҳои гигиениро дошта бошад. бобокалон амизода, баҳодури қурбон, ҳасанзода баҳодур, ахбор. мавзӯи дигар дар ноҳияи фархор бо дастгирии шахсони саховатпеша ва истифодаи мошину механизмҳои лозима роҳи байнидиҳавӣ асфалтпӯш карда шуд. дар деҳоти мазкур имрӯзҳо дар дораи вусъати тадбирҳои ободонӣ бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ сохтмони 10 иншооти нави таъйиноташон гуногун ҷараён дорад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар доираи нақша чорабинии солҳои рушди деҳот ва омодагӣ ба истиқболи шоиста аз ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамъияти деҳоти Фархор бо дастгирии шахсони саховатпеша ва ҳамкорӣ бо мутахассисони соҳа роҳи байни яке аз деҳои калони ҳудуди ҷамъият пурра асфалтпӯш карда шуд. бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷамъияти деҳоти Фархор дар деҳаи Аловуддин дар масоҳати 1.5 километр роҳҳо мунфаш карда шуданд. дар доираи вусъати чунин тадбирҳои ободонӣ дар ҷамъияти деҳоти Фархор роҳи байни деҳаи Ориён низ пурра асфалтпӯш гардида, ин иқдом бояд дар деҳаи Шафтолибоғи ҳудуди ҷамъияти деҳот низ анҷом дода шавад. то имрӯз дар қаламрави ҷамъияти деҳоти Фархор дар деҳаи Ориён роҳҳои байни деҳа пурра асфалтпӯш карда шуданд. мо бо аҳли соҳибкорои қаламрави ҷамъияти деҳоти Фархор тасмим гирифтем ки дар деҳаи Шафтолибоғи ҷамъияти деҳоти Фархор роҳҳои байни ҳудуди деҳа пурра асфалтпӯш карда мешаванд. баъди таъмири асосии роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дар деҳаи Ориён, Шафтолибоғ ва Аловуддини ҷамъияти деҳоти Фархор ҳудуди деҳаҳо ба таври замонавӣ чароғон карда шудааст. бахшида ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар идомаи чунин корҳои созандагӣ то имрӯз дар ҷамъияти деҳоти Фархор 2 майдончаи варзишӣ, 1 коргоҳи хурди истеҳсолӣ, таъмири асосии 2 муассисаи таълимӣ, бинои нави мактаби рақами 66 ва бунгоҳи тиббӣ дар яке аз деҳаҳои навбунёд ба истифода дода шуда, имрӯзҳо бошад дар деҳаи Ориён сохтмони бинои қасри фарҳанг барои 440 ҷойи нишаст, 1 муассисаи тиббӣ, 1 иншооти маъмурӣ, бинои сардхона ва корхонаи дузандагӣ, 1 коргоҳи қаннодӣ ва сохтмони бинои нави мактаби рақами 4 идома дорад. бинои қасри фарҳанги деҳоти мазкур бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон бунёд мегардад, ки то имрӯз дар иншооти мазкур ва маблағи беш аз 500 000 сомонӣ корҳо иҷро гардидааст. иншооти мазкур аз китобхона, синфхона, ҳуҷраҳои корӣ, толору саҳна барои ташкили чорабиниҳои фарҳангӣ ва майдони гулгашту фаввораҳо иборат буда, он тибқи нақша дар қатори иншооти зикршуда бояд моҳи марти соли 2021 пурра сохта мавриди истифода қарор дода шавад.
سال روان در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه دیوشیچ ولایت سوق در میدان 5400 گکتار کشت کارتوشکا گذرانده شد که نسبت به سال گذشته 972 گکتار زیاد است. با استفاده از تخم‌های نوع‌های الیتی و با شرایط محل مطابق گردیده، آب و هوای مساعد و قاعده‌های پیشرفته اگرتکنیکی در مجموع 170,000 تن حاصل جمع‌آوری گردیده. حاصلناکی هر گکتار میدان به حساب میانه 320 سنتیمتری را تشکیل داد. گزارش همکاران ما. امروز در سردخانه انبارها، تخانه‌های حبله‌های استقامتی و خندق و چهاره‌های بابایی کارتوشکا پرواران همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه دیوشیچ ولایت سوق زیاده از 100,000 تن کارتوشکا ذخیره کرده شده است که 30,000 تنش را کارتوشکای تخم اعلی‌صفت ریپرودوکسی اول نوع‌های محلی کریمی، نورینیسا، آوچی قونچی، شکرانه، قونچی یک و علاوالدین تشکیل می‌دهد. سال روان در همه شهرهای خواجگیداری ناحیه با دستگیری و کمک مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه در میدان 5400 گکتار کارتوشکا شنانده شد که نسبت سال گذشته 972 گکتار افزون است. طفل عملی سازی دستور و هدایت‌های غمخوارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، استفاده تخم‌های اعلی‌صفت در ناحیه کشف شده و قاعده‌های پیشرفته اگروتکنیکی، بازده مزرعه‌ها زیاد و حاصلناکی میدان‌های کشت کارتوشکا به مراتب بالا گردید. در نتیجه سال روان 170,000 تن به اصطلاح نان دوم جمع‌آوری کرده، فعلا 70,000 تن کارتوشکا جهت تنظیم نرخ و فراوانی دسترخوان ساکنان مملکت به بازارها به فروش برآورده شد. کارتوشکاهای از جهت اکولوژی تازه سرحاصل در مزرعه‌های نزدیکی منطقه بالای ناحیه، زمین‌های جماعت‌های دهات مجون، وحدت، به نام اسماعیل سامانی، راسراود و دریان بالا که در بلندی از 1300 تا 1800 متر از سطح بحر بلند جایگیر هستند، کشت و جمع‌آوری ذخیره کرده شدند. آمدن باد هوای امساله برای نشنمای کارتوشکا خیلی موفق بوده. امسال نظر به سالهای پیشین حاصل دلخواه رویانده شد. حاصلناکی کارتوشکا در خواجگی‌های کشاورزی دهقانی ناحیه به حساب میانه 350-400 سنتیمتر هر یک گکتار در قطعه‌های علاوه 500 تا 600 سنتیمتر را تشکیل می‌کرد. در کاپیتال‌های استحصالی تجارتی حدود جماعت دهات در میدان 1226 گکتار کشت کارتوشکا گذرانده شده. طفل استفاده از تخم‌های سرحاصل محلی کریمی، شکرانه و نورینیسا و علاوالدین از بعضی قطعه‌ها تا 500 سنتیمتری و در مجموع 45,000 تن به اصطلاح نان دوم جمع‌آوری و ذخیره کرده شده است. روشنخواجه برکایف، کارگری کاپیتال استحصالی تجارت خوجه‌ها با اهل عائله و برادرانش در 15 گکتار کشت کارتوشکا گذرانده امروز از ثمره مهنت صدق‌دلانه بر نفع وطن شاد و مسرور است، زیرا تخم‌های نو ریپرودوکس اول قونچی یک، آوچی و نوری کشت کرده‌اش 600 تن حاصل به بار آوردند و در تخانه حولی‌اش ذخیره هستند. از 600 تن کارتوشکا 400 تنش نو خوراکی بوده، 200 تن دیگر را تخم‌های بلندصفت تشکیل می‌دهند. کارگری دیگری همین کاپیتال احسان خواجه ایوب خواجه‌زاده با اهل عائله در 3.5 گکتار میدان با استفاده از تخم‌های علاوالدین و شکرانه کشت گذرانیده 140 تن حاصل به دست آورد که 50 تنش را کارتوشکای تخمی تشکیل می‌دهد. سهامدار خواجگی دهقانی عائلوی سید اکبر اکبرov بنابر سال گذشته گرفتن درآمد کلان اقتصادی سال روان میدان کشت کارتوشکا را به 10 گکتار رسانیده 400 تن کارتوشکای خوش‌صفت و از جهت اکولوژی تازه جمع‌آوری و در تخانه حولی استقامتی ذخیره نمود. عین حال من در انبار 400 تن کاشک ذخیره داریم که از این 320 تن کلان می باشد خوراک، 80 تنش تخمی نوعی همین چیزی که گفتم قونچی و علادین و نورینیسا ما در برابر باز خودم کشت کردن میتونیم که با دیگر نوعی‌ها رو با همه تخم‌های خوش‌صفت تامین کنیم. با مقصد بازصفت بلند و در حالت پسند مشتری گردیدن تخمی و کارتوشکای خوراکه دهقان چشمکاردان عبدالسلام نعیمов محصولات را با یونچقه بالا پیش گردانده است. سبب بیده پرستنی ما همین است که برای اون که طرز اولینش گم نکند این بیدی تر میپرتاییم که یک خیلی نگاه دارد نمناکی کارتوشکا. نظر به تاکید مسئولین جماعت دهات به نام اسماعیل سامانی جهت تنظیم نرخ بازار استعمالی، فراوانی دسترخوان ساکنان ولایت سوق و ختلان و شهر دوشنبه و کاهش دادن واردات کارتوشکا از خارج کشور همروزه از سردخانه و تخانه خواجگی‌های کارتوشکا پرور و ساکنان زحمتکش ناحیه دیوشتیش 100 تن کارتوشکای اعلی‌صفت انتقال می‌یابد. امروز از دهه‌های حدود جماعت دهات اسماعیل سامانی برای با تنظیم در آوردن نرخ در بازارهای
шаҳрҳои вилояти Сурд ва умуман дар ҷумҳурӣ бозор ҳар рӯз ба миқдори зиёда аз 100 тонна картошка фиристода шуда истодааст. аз захираҳои фаровон бармеояд ки кишоварзони овозадору картошкапарвари ноҳияи Деваштӣ соли 2021 метавонанд хоҷагиҳои шаҳру навоҳии вилояти Хатлону водии Рашт ва ноҳияҳои тобеи марказро бо тухмии серҳосилу баландсифати картошка комилан таъмин гардонанд. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштичи вилояти Суғд барои барномаи иттилоъоти ахбор. ҷавонони вилояти Хатлон ҳамчун созандагони фардои ватан кӯшиш мекунанд ки ба эътимоди бузурги сарвари давлат сазовор бошанд. зимни як ҳамоиши ҷавонони вилоят роҷеи ба ҳадафҳои неку бунёдкорона ва созандаи ҷавонон андешаҳои ҷолиб баён гардид. гузориш дар ин хусус. сарвари давлати тоҷикистон ҷавононро қишри ояндасози миллат дониста ҳамеша таъкид мекунанд ки мо ба ҷавонони даврони соҳибистиқлол эътимоди бузург дорем ва барои онҳо тамоми шароиту имконоти заруриро фароҳам месозем ки фардои дурахшони ватани азизро соҳибӣ кунанд ва идомабахши амалҳои неки давлатдорию давлатсозӣ бошанд. ҷамъомади илмии ҷавонони вилояти Хатлон таҳти унвони савганди пешвои миллат савганди мо ҷавонон аст ба хотири арҷ гузоштан ва эътимоди сарвари давлат баргузор гардид ки ҷавонони фаъол аз ҳама шаҳру ноҳияҳои вилоят ширкат варзида андешаҳои ҷолиби ватанпарварона изҳор намуданд. дар кори ин конференсия ҷавонони саодатманду хушбахти вилояти Хатлон аз ҳама гӯшаву манотиқи шаҳру навоҳии вилоят аз ҷумла олимону муҳаққиқон, донишмандон, кормандони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, гирандагони стипендияи президентӣ, донишҷӯён ва дигар ҷавонони касбу кори гуногун аз соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг ва дигари хоҷагии халқи мамлакат иштироки фаъолона доранд ва бо ин восита онҳо ҷонибдории худро аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, сарвари маҳбубу муаззами миллат, пешвои адолатхоҳи миллат, ҷавонпарвар ва варзишпарвари миллат муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон баён менамоянд ки ин рисолат ва ин шараф шарафе ҳаст ки барои ҷавонон пурарзиш аст. тавре ишорагардид сарвари давлат дар 7 соли оянда ният доранд ки беш аз 500 000 нафар ҷавононро барои гирифтани маълумоти олӣ роҳнамоӣ карда беш аз 40 000 нафар ҷавонони болояқадро ба муассисаҳои таҳсилоти олии давлатҳои пешрафтаи дунё сафарбар намоянд. ҷавонони вилояти Хатлон ба подоши чунин ғамхориҳои сарвари давлат омодаанд ки хубу аъло таҳсил карда мутахассисони арзандаи самту соҳаҳои гуногун гарданд. мо ҷавонон ҳамеша таҳти ғамхориҳои ҳукумату давлат ва махсусан сарвари давлат ҳастем ки ин бевосита мо ҷавононро ҳушманд месозад ки баҳри ватани азизамон, баҳри Тоҷикистони соҳибистиқлоламон ҳамеша ҷонфидо бошем. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъотии ахбор хотима ёфт. саломат бошед.